Isi soda ka berta, big breaking news. KCXEM rotoning ti awachap hek igdet. Lasi karbi angong arat kachire kenangsot. Komane abang pujong si XEM rotoning ti akehay contact number kido abang putin sitame isi kachire kenangsot. At heke whatsapp along ke text dun dede jiapan si ke pachini. Tangte klar dakpen ke pachini pon jong si nang litum kaching honnay bank account number do lapen liputang te nang latum kechimisen pelajok tangka poisa jong si labang so account number long jong si nang latum tangka jong si transfer dik dat butang te nang latum theta na kisung chitong nang kop lathek lasi no namat ke klar dakpen kachingin akenang sot lasi nang latum kadoka westame labang so akehay XEM rotoning ki alang li contact number along ke text no da jia phansi so dakpen pachinipon. Tagda labang sulang laki hacker atau mangsi alang li WhatsApp abang ke hack ikat pasi biar talong pon. Tagda labang su puthak lang pon sunat.